is sharing of data, sharing of information, and sharing of surveillance and technology, so that we can be able to know who is in our waters, who is operating in which waters, and whether they are licensed and regulated. Ni wa makuli enende kwitho mostali ni wambaye kulivotisiko ila ikuonekata itonya eta muisyo na kuongela utei wa makui utailite ni kana matambi alama ilite mavikie kuoswa. We have seen a surge on our numbers. We now have over 50 Kenyan-owned, Kenyan-flagged vessels that are fishing in our waters. A year ago, we had just about 7. So you can imagine the increase, the interest that is being generated. And our ocean is a corridor of bluefin and yellowfin tuna. And because it is one of the most valuable, most marketable, we have had different commitments and discussions to increase the production. Gilivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ekali ma katikomu kuya mboni kaunti ya Makueni nimekuika ila serikali kuithukisya kiyocho kusukuma kampuni wa Kenya Power kumatongi ya stima ula watililwe na ula muyumbe wa kiliombunge ki Erastus Kivaso utuya imadha kumeki ya kwa kilungu cha miaka nyanya inindi ameweta siana sio itonya kusoma wasoma computer school ni oyuma iweta amena wekwatio wa kukwata miana ya mawe ya edhi wa serikali ni kuigwa kiyocho. Titus Makau ena Mauvo. Ekaliama katiko mumeweta mutambo wa mwaki ula mekitwe tawanangike miaka 8 mivitu pala methitwe mainene ya stima ukwa ivinda ya samate kuona usiao. Ni mwikali wa kisio kya katiko mu thini wa Mboni East. Dinenia transformer ino ya school wa katiko mu. Ni kwitha transformer ino ni yanangikie na ina miaka 8 yanangika. Na paimwaki ulikete ndeni ya schooluni. One transformer umwaki wa supply wako mesiene. Ni kwithi wanitu minene ete binda ya saa na tuyaye saona hizi uizia matunda. Enende ameweta stima uwe kiwasiana zioni kwitho itona kusoma itumete stima na bala ingi enende mekwitho wanaivusoya miana ya mawia. Wazizia siana situ sukuluni sieno kaatene. Nundu itona soma wiyo. Kwacha maenda measele nundu maitona kusoma prepu siya kwacha. Wazizia kisiyo kito keina stima. Stima ukeki wabaki sione. Kwizila transformer nino iba katikomu. Ibeti sito siambe ya masaruni. Aume maito mambe ya welding. Imwana sito siambe ya seipa. Lakini yu azizia ila tuenda photocopy. Tuenda akundu tatawa. Ila tuenda obibisya ziembe. Tuenda atatawa. Ibeti sito sienda kuzukwa. Kubebya nzwe yenda atawa. Wa transformer niziatiwe zukulu na yaeza kwithiwa twaiza kwakaniwe myaki. Na ithini tukwenda twakaniwe myaki nigethiwa yende na ututethia. Yuni mekweka ila serikali kwezela kwe moyumbe wa Erastus Kivaso ikafikia na kumase upisia mutambo uwo ondu mwana kumana yekizia mwaki isione kana kumatethesya kukilia ukwati. Kwa undi ukulia serikali imanekana stimo wino tethio kwa andu makatikomu na tukekiwa twitha twa uyo muiyo na twitha twa kwata nzia yo manthi wa mbesa mibukoni ito. Ni tukulia serikali ila yekalile kibila ulani MP Kivaso atuzianizia na ngewa ya stima. Nilipota ya bilingo mabogu makatiko masabu kaundini ambone kaundini ya Makueni. Titus Makau. Utandithia wasio mangu sokoni wa matu na mawithuluko mayo ni wathothete ungei na wasio wa mali ya mwene nthi. Uoni kuyanana na MCA wa matu Judas Bilindawa aine na chathini cha mathiko wala ukuweta tandithia ma biasala uyo tamethitwe maitwa isya mateno valua ma utandithia kana business permit na vala wendie biasala uo ukunwa mungu na waingi ne wendie muvea vose sei kusimana na ala methitwe maitwa isya siko ithini kana kutungi ya mugo isioni isube ni Musau ena Mauvo.
maana ma enendina la methitana mamuthe me mwanya kuma kwianana na MC ndawa ndikana twaisya mavia sala uyu methitwe maitho kuma matena mavalua kana business permit ndula wothothete ung'ei wa mali ya mwene nthi ya mbasio matumo ng'ine wingithie muno pyo especially wekida waikwaga mwako wako wekiandilisa weyo yethe kuyo kwacha wekia wi wako ikundo wonde na andu meta wa scrap metal dealers na mundusu ukuwa scrap isu ndena permit ndito ya kanzu dawa ni wenda muthea wa usese ikulikilila akukona mungu utandithia na uthoosya wa siuma ithingu aithuthia vata wa muguo isioni calling upon the OCS Matu police station and all me was scrap metal or the makamba to ema to got in to operate without permit and anasi that means my what when we when they are in the land kana mwende kilo the mwende kilo they do a line of our scrap metal that him would not get a permit how dia zama kama dojo ule got in timu ndo kama ndo ke wa kama ndo na teka itatu dia zikila wanengane na iwe kada okavindani kaundawa ni wa mathuthia ene nthi ila mawa mavikie na uthokia masivitali ma serikali matanamba uthi sivitali-ini ila cia kimbene nula ukwerera uo matonyo kwata uiti ula wailite eka level 4 lithimbene ya first option mundu ewe nai eka twazi bandu ba mbene ba ndikatwikira mwitu ukaila wabina pyo ona kaingi ndia uladia ndo sivitali na kuni wazimu nge watiba na ndia watiba bandu bangi na tina means ona sia ikani ka kuna zimu ambulance ila timu ndo sivitali timu wede sivitali oga kwitu wa leo boya kwitu tegweki ambulance inde to dwa mazako na tegweki ya mauta vilingi wa mauvo Mutongoi TV kumuva kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau mana maene nthi alamethia wana mamutha me mwanya kauntini ya Kitui ni makwatie miio ya kumatethesya ungu wa walanio wa serikali ya kaunti yesu ya ngwatanio na ikundi ya Op Mobility Kenya amatethekie na isululu kana wheelchairs kati wa miio ingi ya kumatethesya kwianana na mathina mo na walanio o wikwatiwa kumaililia mathayu mo na kuolela mukuo alama vikia na umasovea Onesmus Chalo na ilivoti maana ma enendina la methitana mamuthe me mwanya kuma kauntini ya Kitui ni makwata utethi wa sindu cia kumatethesya kutembea kuona kati wa maundu angi beranisi na vala mundu wina thina navo kuma kula kwi serikali wa kaunti ya Kitui kusila muvea wa mivai kithio na mathau ikwatanite na ikundi ya Hope Mobility unit wa mbeisye iseso ya kunengane mobility devices ila ni wheelchair, white cane, walking frame na crutches na ona sunscreen cia albinos na iseso ino twikika twi mwamba na Op Mobility Kenya iseso hii kwa mithenya itatu vale lengete kuola mathina la methito mikwata enende la methito mayikala na andu ame mamuthe me mwanya vala matongwe ni minister wa kithio va serikali ya kaunti ya Kitui Phoebe Mutemi wawetakana kila imuthe imwanya ni nengetwe uthi wa kukwata kifaa kila chelite no kana kutonithia mwene nthi kwithia tena mawomo thino wa maunduni make iseso ino ina maundu ata tumeki bathukanga ni makwikwa chambe ni kiu chonengane sindu isu cia kumatethesya kutembea cha keli ni cha kumanenge o counseling ila twita psychosocial support na twina andu mapastors alame stations here nikanawise kwithia ni mamanenya nikanawise kwithia ni matethia ni metethia na matethia andu mo iseso hii kwatwa kusivu kukwatikana kwa witi vindela yalite kwa alamethito mathina ma kutembea kisomo na maundu angi mokwatikati wa NMB alamethito na mamutha me mwanya hii huduma tunapeana leo si siku ya mwisho. Tutaendelea na hii huduma next year, tutarudi hapa tutafanya pia training ya artisans. Hao ni mafundi wale wanaweza ku maintain na kurekebisha hizi wheelchair. Kwa hivyo mwaka ujao tutajaribu tu expand hii kazi. Tutapeana wheelchair bado na pia tutafanya training ili zile wheelchair ziko hapa Kitui ziendelee kutembea vizuri, ziendelee kuwa maintained, zisiharibike. Ile tu ningeomba watu wa Kitui ni waendelee kujitokeza na waambie wengine wala hawajasikia kuhusu hii huduma na waeleze hii vifaa wanapewa, wasiende kupeana nje, wasiende kuuza. Hii ni vifaa yao, is a medical device, is made for them special.
wakienda kupeana inaweza kumdhuru ule wanapatia, sababu process yetu involves an assessment, measurement and fitting. Ana mainendi alendo moma vikena kutethekana utethyo nina tanu mwingi ninanengwa wheelchair ni ondethia gethia ndono twa mwana kwa skulu ndono yo tukuma mao yangi ni mubea muno mundu wa kutunenga wheelchair na nitembea na mwana wakwa ni mukwite no ni mutie numba ndio ino ni musukume akatembea ngabunza. Tilifote Bingoma kwa Mutongo TV Neto Onesmus Chalo. Naindi kwa mavu asu wotu ikila thio vilingwa mavu kyoko ni cha umundi ndikathi basa na tikamputu siokite ni thiwa ndisiokethia na biti wa mbua tukunikile kila kimathanguni nyenita wa Robert Mutuku.